मु ही धारण करिथिली मीन रूप। मो कच्छप, बराह, नरसिंह, बामन, परशुराम, राम, बलराम एवं बुद्ध। मु ही सृष्टि करिथिली कुरुक्षेत्र रे महाभारत। मु केवल मु आ मु ही आसुछि कल्कि रूपरे। ये ज़मीं चूमकर सबको झूम
समा ये बहार दिल फिदा जानिसा जलवा तेरा जलवा। ରଖି ଜନମ ଦେଲୁ ତୁ ମତେ ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲିବି ତତେ ପେଟର ଭୋକକୁ ଅନ୍ତରେ ଲୁଚେଇ ଖୁଆଉଥିଲୁ ତୁ ମତେ ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲିବି ତତେ ମୋ ନୟନ ପିକୁଳା କହି ତୁ ମତେ କରୁଥିଲୁ କେତେ ଦିନ Nahi pagha